So wante onipadua a wonte ayaresase. Over the years, yanti ase afei na yabehu no se sa 21st clinic edasonko ewo herbal ayaresem. Ono no di kan ema Ghana for eti 9 and a Sompa 90.7 healing point jumedie bre and a asono and odonfo na yadom ya yaba betina se de na nim say wododo na and a edema wo na watchi etwa mu no ye ne Dr. Simon Poku ya 21st clinic Dr. Penya wotua no tema branch no ebetwetwe enkomo efa ema ya se ho se de be ya eniema betimi akoye di amayen ene enso ye wo bi ede mamo na asemu aye ba betwetwe ho nkomo ya eda bedwasrede no eya ade aya na ha manfo papa emaje won chefa ememaje won chefa enkwada krampo no enso eje won chefa wo mu eneyi eye stomach ulcer ye from kro ede na ya na ekofa ba eba wo how ben eni nsunsan so bone ben ene de brani pedua no na kwan ben so mpo na ebetimi abo ye ho ban ene se eba ye befa so na ye to ase ene nyankopon adaroma Dr. Simon Opoku asaba beka yensa ewo fiduem ha senom enti kan ye ho biem ewo Facebook no so eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no so eye Sompa TV Kotara 1 TV Sciatica Research and Treatment Center ana se 21st clinic ni nyina no won sabe kan na dwumedie watime ahwe na watie bi brane so awadwenkyerɛ no yama kwan ama wode aba 21st clinic womo na adaroma sciatica expert wonom ebo yechidom atam yesi akonkon wadwumedie yede ebrewo doc wadaroma mema wakwa aba bacha mejo so na honamo te sen ami adomboko na onso erade adaroma na wotwe atwa mu no ye ne wudi ahia na nkofo se de esi frame no benya na nkada bia wo de wabetena kumase ase no eti na ya senya we de megidi se ye ne gisem na tema branch what te sen o nyame adom obi ahoye kama pa na omonso do omonchia e de ma senior me ba last week me buy out me je me fell so ne senior program se ko manage ho pa ti de bi o mo so kra ka se de bi amemra na ye no wa betwen kom o ba na ba kwa ka ho aba e was ya doc na ya tene nka no ma me nkotel ebre no sheda eni ya fa doc ya fum kro stomach ulcer ya body bi crampo na ma chine komoa na wo da chi wo kom benya ulcer na behu ye de panko fotiro say ya kasa ya de ya fum krom ya de na ya de be pote wadaroma bacha me da se me fasa kwanya so atia fo nyina se omonya so na omutie anwumre ya ka ya funumokro stomach ulcer na ne di nkan no ya beka ulcer ho asem ulcer e ka ulcer ankasa ese kire ekuro okay na ulcer no ekuro no etumi etoto honam na kwa no baabi okay enti etumi to skin no honam no ene etumi to mmea ahodo bebre na emom dia ye ka ho asem no ya dia ato oyafunu no mu okay ekura ato oyafunu no mu na saa ekuro no eto oyafunu no e de nyama ahodo binum na ho a etumi e de saa o ha no ba aya na sani ade bia ye ka no ye nimi se ebia obi on didia ena ma onya stomach ulcer in a way no obi betumi akase no kre na nso so enye no pa potin ena de saa o ha no eba nti dia ebe ka se ulcer ye kura ato uyefunu no mu anase ato unsuno no mu unsuno nketo ano anase unsuno akese no nti saa na yebeka no se ulcer no sana isitie okay enti na yate ase ne yemonwura mu tawewo de ne edabadwasle da yetuto ne sra ne abasa se stomach ulcer yefum kro yade no afa kire yemu pote ne fa yedomu esuko na amanfo nso nti ase se yakasa yade na eyede bacha me da ase enti stomach ulcer no se ne medican ekan na eyekura ebeto yefunu no na ye nipadua na nkasa se ne nyankopon asiye no oye ne kwanso nko se omayen acid bi wo yemu ada acid no etumi eboa edagesi aduane a yedi ku nipadua no aduane yamontem aduane yamontem okay edisa acid no edu baabi na se yede niam ahodo bi kana
ɛma na ahoɔden no ɛso tumete okay na ɛba saa no nso so a ahoɔden no ɛso tene na nneɛma bi ahodo bi wɔ hɔ no ma etumi epuba bebree especially ne acid no ɛba na ɛba begu yɛfunu no so a na ɛde saa ɔhaw ahodo no ɛba na bere begu yɛfunu no so no ɛnam sɛ ɛyɛ acid a ano ɔden ne nti no na afei ɛde saa ekuro no ɛba yɛn nipadua no anaasɛ yɛn yɛfunu no mu okay na ɛno no deɛ ɛyɛ normally ɛtae ɛde ba paa ne yɛ yɛfrɛ mmoawa bi helicobacter okay yɛbɛtwa ne tia H pylori anaasɛ HP helicobacter okay na saa mmoawa no ɛyɛ deɛ yɛnya firi yɛn nnuane ahodoɔ bi wɔ hɔ no ma yɛdi anaasɛ yɛn nnuane a yɛdi a ayɛ contaminated sɛ bi aduane no a wɔadi a na nsuo wa no ma na fruit no a wodi yɛ no ayɛ contaminated anaasɛ asɛe berɛ a wankasa no w'ani hu sɛ asɛeɛ ɛna wadi akɔ wɔ nipadua mu na ɛba saa na saa mmoawa no ɛnya kwan bɔne ntokuro wɔ wo yɛfunu no mu na afei ɛde saa yaw no anaasɛ ɛde kuro no aba wɔ nipadua no mu ɛna anaasɛ sɛ ɛtumi nso kɔba sɛ ebi a obi ne obi ɛkiisi because ebetumi akoba say obi betumi e dey asan obi through kissing and because of fluid and salaba na be free omanu tuamu ntinta so no we dey ko yenum na won so dey ko yenum they say other partner no e will be a ebetumi ama other one so enya sa yare a ye kan ho asebe na omo no painkillers bebre the moment now no painkillers we go painkillers no wo some content we acid content we wo hono ma the moment now on no na ema acid no bebre e ba ni padua no na ba sa na ena etmede sa oyawo ahodo we ebre ewe ye ni padua no eso okay na che se enye empempi de ka se o chi oyam komo a obenya wo sa na nya no na eyam pempi na this stomach ulcer ne ba na mum H pylori ne na ya na ekofa eba na sa abo no ye de o free fa na ya na ba ni padua ni mu se ne american na ye nuane ahodo a ye di a se bia aye contaminated asai but ye nim sa asai me den ma hu se aduane we se nuane ben sa dia na me hu se bia we me enso amenum asai wo kwan bi so bia be hu na enso na ne ye kroje enso no enso ben sa na ya na me hu se bia we na senti no wo m se ya ye hu de but wo nim de wo mu ene aduane na ya na te sen na ya na etimi emamwa na ebe mu no that's it the ten say normally na yaba ni say na enini di ankasa ehun na mom ye wo mea obi no ho no na say omo ye prone to omo environment no enya ade a ehye nkran environment na nye to say opidification baby a sabi na ye giant nine nti nso to a ehoro kogu ye nsu ahodo mo eno nso bia na yesa de bafie ba no anuane ye sabi enom ye bibia nti sa mea ye bi wo ho no ma ahunidie no ewo fem no possibilities on betumi enya sa or how we no high anazo mo we betumi aba omni padua no high okay enti ye hwe ye screen yi so a de wo chechche na aba beto so yi ye na efa na o se etimi toto no na egusu na na egusu no okay ye funu no mu a okay ena ye won finfin ho no finfin no okay se ekuro nkiti bi ewo na esan hwe ye nso no mu nso so a eno nso na enso so eda ho no jodi no me ho no enti se ohun BBC ate se woti ya wo yem uti severe pains ewe babbo symptoms no so na won se ohun se saa ya wo no ya ade a udidi wi a woti ya ekom so ede won so a woti ya wa no won se saa ya we ya ka da se ato won so no mu ana se da wo yefunu no mu ene bofu no ebetumi ato won so no at the same time ebetumi asan ato wo yef won so no mu so ana o yefunu no mu so eno nti na de bia ye sere nso se sania saa ya rewe ahodo etumi ede wo haba no ye nua ni di ahodo ne sania esi eye ye nneoma edi ko eni padua mu no ye behwe ye ho so eye wo saa kwan no so okay enti minim se stomach ulcer ba betina mini padua ni manase me yefunu mu enti kwan ben so ede na mehu ewo mini padua mu a ebe ma na dedi se de ne mesi ko edie stomach ulcer na menyan ede ampopoye na mehu ewo ni padua ni mu adaroma pachom dase enti dia obehu ewo ni padua no mu ebe ne ese oba Philippines se ne pains na ye kan so obati yaw ankasa ewo yefunu no mu ana afen so betumi anya chest pains especially ne obo side say asa obo okoko enfinfin ho no enfinfin say no okay obo ano ho no utumi enya pains pa
and sa pains na unya no obo ano ha no etumi san epie wo wachi ni se wachi ewo obo ano wo wanim no except me pie wachi esan so tumi pie wachi okay because of more na say more no ba system no say na omutumi nante and the moment no be nante no will exist more toxins no will exist more bebre ewo system no mu ete ba sa na more no tumi nante e come ya me because omofa omugya no mo blood stream na nante ti abra utipins no obone say no science etumi pie wachi na nkasa na cha say omo complain na mechi ya me ya no nyina na bi wo betimi aye stomach ulcer yeah ebetumi aba say stomach ulcer wow ana afei so send American obeti chest pains stomach pains so obeti afei ubenya protein stomach wafuno ebehye nebe kutu ayese wamen ayese umme unhu sa ne ma hodo we nyina no so kire se onya sa ya rea ye ka ho asemi okay afei so ema waduane die no entumi nsisi so wanum ato na ba wanum to so ade san de nam no ye se u lose weight also start say eti so hu sa ne ma hodo we a na so hu se sa osa yare ho asem na ye ka enti obi wo na obeka se me so me bo hyehye me ana se bi wo a wo se me bo funu me obo anso so ana eja na fie nipa bebre fe ebedru ho na ya na eno netimi ene ye friend say stomach ulcer nya twaka bi wo ba chama na etumi nya twaka bi wo because anya medical kan say am wa na ba mutumi nya kwan ewo wonso no mo and any enteric fever bia no enteric disease bia no etumi enya sa ohaw no efiri say wonso no mu na ato no ena ma unya sa ohaw ahodo no na ena ma sa ato wonso no mu no ena ma we start say unya feverish obofuno edidie no ho ye odin ede sa vomit ahodo no nyina na meka na any enteric fever bia na enteric disease bia no ede sa symptoms ahodo no ba ebi say typhoid ebi say malaria ya no bia na eba edi kan fa wonso no mu den na akọ blood stream no ha ti hu sa na ma ahodo system no ma it could be say be H pylori na say ulcer yi aye kan ho asemi okay efia ya hwene ya na me fa say difference wom enti say menya stomach ulcer na say me fear eni no kola no menya kola bia mehu say bia efia we say dia say stomach ulcer ene bia debra mi ana say bia ba me widie ni mo ye wo ho kala bi wo e wo ho sa na say nde bibia ni wo sa ye wo kala wo ho ebetumi aba so obetumi afi moja okay because na mekana mo ano ebon tokro wo dedo no mo that is wonso no ene wo stomach no mo until the moment na ofie no ebetumi aba se enam se moana bobon tokro wo wonso no mo no ebetumi de sa moja no a wo fie no aba Emre be me ba 21st clinic me be your friend is machine treatment Dr. Daniel your friend say manager Daniel ne Dr. Yusuf Madaro ma me call overseas branch no na omo a friend a branch here ba ko ho Richmond oko lab ho na ya na edi dwuma e wo ho na ye say me wo ho ye na obi be pie ho na mo say aja me ntwe me ho ma na nya na say de na papa no si ye na dan a opupu a ohun moja wo ma fe na ayete say clay bi na ni na ye white bi na rich ba ya o say stomach ulcer na ama na basa and I'm saying 21st ankasa atem we na enye sanete sanete etumi basa say opupu na ebetumi ama obohun moja wo na so stu no be I say ni be tuntum bi those kind of the normally can oba hospital their first thing apart from say be take blood na ye be hwe omoja no mo ebi wo ho no ma epese ye hu senior city ankasa take you stu take you stu sample then na the akọ lab ni ahwema hu say H pylori ni bi ebi wo ma okay no nti na me kire say anti enua na ahodo na ye de because of say obi ebekwa koja na dipa no ennim say wo mowa ne bi nti se nuane no insuo to na e wo hye ekogu ye streams ne ye rivers na ekosa insuo ne ba fie de ba ye aduane a
ebetumi enya sa yare one because of say senior etumi share de ewo stool no mo ewo wajana no mo no eno ntina etumi edesa oha no eba papa no so ando nim se koko nti koko na wane yam na bia okwaja na so a eja wo po moja nti koko edro na wano mo nti na ye na wanwa pa sesa stomach ulcer so no etimi eye sa na ema no enti se sa na ema we se nyina no ehu be na ehu se stomach ulcer be yo bia ni se na ya na ehu ni hu na sitie ehu ni se ne senti ni se sa ya wo na erbe bro no be feel uncomfortable and adro wonna kura betumi ayade because ehu se yefunyare eto so a ayana anu oden pa wonna yemu wadidie mu obi bia etumi esesa aha ana afen so sene ebetumi agya sa chronic stomach pains no ya we yefunu ya beto no ebo wi asinyina bi nso enko ana mo anu betumi akose preparation ewo wonso no mo chese mo bebon ntokuro wo mu ewo wonso no mo and ntokuro nso de ebon wo mu a the best na ye betumi ayane say edoboko ne ayo surgery so at least baby am one bon ntokuro ama ohaw aba wo so no then ye betwitwa asisi ani kama then na abo ama watumi elebe anyasa ebetumi kura betwitwa so no so na de asisi ani because baby am one abobon ntokuro no and that is how ebetumi aba so ubeko ajanan a obehu moja ewom ene sa niema ahodo no na cha se o mabone bebira ni nyina ni se etwitwa nso no so sa twa nso no tin se yo se gira baby to me abo am sustain enya sa ebetumi am from because we bleed the moment na wo fe no obetumi afi moja at the same time wo private nso obehu moja wo ya wan hwa ni mi akra na ebechi wo lucy blood nti ebetumi ama wonya wobetumi aya anemic then ebetumi am from wo etimitna nipa so chema said de tokro na emo anasi abobo no ekodum pempen so bi setimiji doctor from nsem say ase edoso nti jana nipa na wo se otena se kakra na oje mu ana eno no wo hode na nso so bibia mo no yetumi esi ano kwan titiri pa na sese ohu symptoms ahodo ya abobo so ya obetutu mreka akọ hospital bia ana so ba 21st clinic asa eduma na yedi hu duma kesepa osa no oba ye behwe wa ma bibia ayo okay nti entwen ma enkoduru sampempen so na ebeka se ba bia aduru ne de entumi nye bibia amfa ho na mom ya resamu no de se ekodum pempen so bia doctor betumi akasa na nso so ayana eboy homoden say yebetumi ahwe ama ajinipa no asiwo na mom se kodum pempen so bi a ano edin bebra the best thing is be refer to the possible place a ebetumi ahwe wa ma wanya hoden na ohwehwe no na nso e mane nkoduru ho ansa na akobọ ka bebre e wo sa kwan no so risk ne de wodi bia frafra e bia ka kira ye betimi aye risk factors bi wo ho e betimi de aka ho ansa na yakọ eniema hodo e betimi aye e de aboye ho ban ansa na treatment bi nso so wo ho aye timi aboye remu a pachawa risk factor bi ni say obi a onom nsa bebre omo enom nsa no because the moment na oba onom nsa akọ system no eboa reduce that acidic ina ebo ho ban no say emma or how bia emma stomach no the moment na reduce sa ahobambo no na fe wo ma acid no bebre about system no as acid no so ba bebre about system no ma enema unya the stomach pains no okay ha nti ho be nya say obi a onom nsa bia na obetwe no ho efren because who say the power at risk and smoking okay smoking ebi mo on ma mo twe shisha ana dodo na ho ni say onom shisha aya na ni sunsun so bia sunsun so bon kura chen no de omo de jo omo din o just say ya WhatsApp o chrome amrantia ne maba away enya kura because omo ho ni say shisha de ahwe ni eno kura anu eden chen cigarette ne we na microphone no no I know them because there were certain chemicals be wo no at the moment now we check omo no it me ema unya ha ne this time man who balloon bi omo pompe gas bi gu balloon mu then na omo the moment now we say animal who do we nyina no possibility say ubetumi anya stomach ulcer na omo twe ye friend is saying ade the Sompa boy espagru ni ade na ayi no so
There ya almost asra no society me no so e ka ho bi. Ade bia odi be ko ni padua no ma ni padua na emwa obia no etimi nya zunzan so bo no so. Okay. Okidni no ho so kura hia. Okay. Was ane ma ka bia no so wo ye ni bebre betimi am wanya kidney problem. And kidney so ya ho say na this time around ho asem eden. Of hospital ka bo kidney dialysis so asem bebre. Nti sa ane ma hodo we bia no kura tumi san ko so kidney problem e betimi ko am wanya heart diseases. Nti niam hodo bebre ho no ma wo ya ye kan ho asem say betimi amanya ho sa no and I saw risk say betimi amanya ho sa at the same time person tumi amanya risk bebre wo ya ro hodo bi ho a mo waka bebre ho nya so bobo. Enti na enuane ben so ena ye di a betimi akwakofa ho sa de abreye. Enuane ne de ye nse de ne aduane bia ho no ma me bi ye di a but ne mom se wo ye obi a wo tai enom drinks bebre. Instead of saying ka obedidi anopa sorry a obedidi no now what the drinks in have so no person nom carbonated drinks no to say ye mo bi din there ye mo ta no CC drinks no ma the moment na enuane ahodo say aduane ko ni padua me say ya hyehye say anopa bi so di heavy food enumre awia kakra na so di bibia emu odruka na mre odidi udi light one sana wakoda na so wo de ne de anopa na sorry na wonnom drink wonnom energy drink say me say betumi ama wa push you that the moment now yes animal bebre na ba ha ana obi a watan nom caffeine bia so omo watan nom ka because any caffeine product bia no ana normally and shada emwo ne padua na sa enti say spicy foods any acidic foods no na make us enuane say obi oho ene mafo onwa bai oye aduane spices bebre opese aduane no eye de say obi a odi sa anuane no otadie no ana say acidic foods ye wo bre bia ye wo say edidie bia na wakwa akodi ni bre bia ni kwanse de no ntime mfa stomach ulcer amraying ebetumi nemum eno na eya na yen sheda en classify say yen no betumi e do ha bebraba nemum say unya ulcer na na ye hwe say unni sa anuane no okay for the moment udi sa niam ahodo na betumi atrigger ulcer no ama wanya more pains a ehun ya so nti to say ye kan acidic food no a bit say orange and say pineapple and drinks ahodo na ya carbonated drinks no be caffeine so a woman no nti the moment na wanya ulcer no bi no wo yes anema we bia na ebetumi atrigger ama wa start enya pains na yense se wukomo no ene ebiti se sania ya ka enuane ahodo bi spices ahodo no bi no so wo dem wo yes anema ahodo no bi anso ebetumi ade ohaw no aba. Okay. Emusia afen na waka ya ho a Sompa television so ne 1 television so ne Sompa 93.1 FM e wa Asante Mantem Kropo Kumasimo Sompa 98.9 and so e wa Bono Mantem Kropo Sunyane mu e na Sompa 90.7 so on Kranza Bono Epoye Mantem mu nyina ka ho bi e na dwumadie ye de e ba beso mu moto e de ama de hye wa chichini pinche na wonso onsa Kampomodin Church be Dr. Simon Opoko Tema branch 21st clinic ho and now we free abai ne stomach ulcer e ho nkomo no ye de atopono so ayeto ne esrene abasa doc say bia me wo bi e kwan ben so na mefa metimi ahwe atete niema so na makodum pempen so se bi krampa metimi etu ase. Okay, me da ase and you didn't can say obi onum painkillers bebre na so ojai we obi a ope ya o simisisi ya me anu akoto painkiller me ni hanso what pains when self medicators for no prescribe a drama na ho good this what we obi a anu painkillers bebre so ojai. Okay, it was the moment now no painkillers be high risk is obi to me enya this or saya ya kan ho asemi. Okay, to be anu painkillers bebre na so ojai. Smoking dey twen ho free ho kra chinwi na wo twen jot go ene shisha sane money be so twen ho free ho na nnuane ahodo na se sane ya kan e se odidi ntem so. Okay, di ntem no e ya na eboa e free se normally ntina yenuanom Muslims normally so mo ye fast na omo anti minute so. Okay, na nteso no mo because of say ye ni pedua no se na meka nyankopon aye ne kwan so nko so se ansa na aduane beto wo yefunu mo no ye wo ade bi aye kata wo yefunu no so as fenta kata wo yefunu no so eno na se mo me udidi wia etumi ema
a kata now feel digesting at take place. Okay. And the what started say who di bibia ko ni pedua mu a. Ade no ko ni pedua ni mu na I was spent an bi. Ama aduane no. Say aduane na eba. Aduane na eba. And say when the dintama ana normal ntina ya ka say bia obi on the dintama betuma mananya osa. Okay. Mu say when the dintama aduane ana me say aside content na eboa digest aduane ni ntino. Say unyo obi a odidi ntama na sa acid no eba epu begu yefunu say na me say share aduane aba be digest na na kan acid reflux na. Okay, good. Antina dey sa ohaw no ba antina normally na etu for say didi ntem, especially so we obi a wo osane bia didi ntem na avoid dey sa ohaw ahodo we nyina. And isu so ya de bia okay, isu dey ya de because there was certain minerals and as a nutrient bia onum nsu a yebo antina anopa bia 2% ka be yanka no nsu. Okay, but the moment now onum anopa no nsu no there was certain nutrient which is potassium, magnesium, sanema hodo we nyina ana sodium ebo ni pedua no. Okay, until the moment now be no nsu no so ebo a after so one no nsu na awie no wa pedua ne wa pesti aye obi bia awie no wa pedua ne bi adi na aboa was one yes sanema no so a ebetimi atregama kwanya sa yare a ye ka ho aseme bi enti yeni di ntem no obi a what time a wode sorry e bia me 5 o'clock na me ni ate a wose me sorry aboa me ho obi so sorry be se no nso enti se wada na won sorry ye ne de ene ma hyedan enhyase anya adwuma woni pedue the moment I be sorry no nessa ahyase ye adwuma enti se bia na wo kanta sutie ho antasomene ho asem se enua no muslim phobia omo ya akonchena omo mene ntaso no se me ni di ye na me mene mene ntaso ana se bia me kofa chewingam e de to menum na me mene nso na me resama no a bibi wo yefunu mu a ka se bia bibi bent na wo se obie e na ya na ma aye na acid reflux e boba esro na na asase bachawane sa pepepe nti sani a okan ye na nti the moment now we saw no because you funu me say bibi ba because digestion sani ye nim say digestion start free wonum the moment na mpedua no be sense say bibi ba no then na no so ebie mu ama no and they say oh reaching gam bebre then undi di now reaching gam so those things na you funu me say bibi ba nti na acid no so egu so a eba say eba beje aduane na ye na adwuma ye say nti the moment na de bi epu ba bebre a enya adwuma say ya na de sa ohaw no so eba doc mama mi sa we say mpempi na no ya na yenya stomach ulcer so na ye de kwa akwohye yade enkaye bi ya yade ben na ho nsinsan so no ene stomach ulcer ese ye wo se ye hwe ne ye wo ya setene mu ebi ti say typhoid wo say ne medical can say typhoid enteric disease bia no ayana ne ho symptoms na sese okay typhoid say ebetumi ama wanya stomach pains ebetumi ama wonso so wanya nausea that is obobefono na afi ofefe afi nso so ho baye obasa sa ne ma hodo we nyina no normally na ayana etumi esi we nipa na sa yare we num so etumi edesa oha no ba na malaria so etumi eyesa etumi ma wonya sa yafun nyare a ye kan ho asema na se ebia na wanya yare fufuro bi unless ebia aye lab test e ho se ebia yare ana yare that hepatitis B so kura betumi am wanya stomach pains no nti se won hu sa ne ma hodo we nyina yentumi enyina so nka se ye we na ha ne mo ba na ye hwehwemu ehu se ebetumi aye se H pylori yare we na ha na se typhoid na yare na ha then ya show ama ya tu ase every hokra okay se ebia baby am wonu me hu se stomach ulcer ha me ni ayase bia eben me baby bia me tie na kwan wa papa enti die na se eba metimi aya ansa na meto anamon ebia me nya sensensan so ebia efie krampo na ebia me efie me bofono me sa anamon bi wo metimi atu ansa na me de mani akyeremu aya asabia na pa chawane enti se baby a wo no se ebia kube benwa alise ubenya kube nsu a okay na wanum kube nsu ya de bia eboa ye ni pedua no enti se baby a wo no se ubenya kube nsu a na wo de wanum at least ebetumi sustain no se anasa se
dokono ya infant dokono bi ento dokono no okay ha nti se enso ebi ben wo sa moment na de body haban na ehie no okay ha nti se enso ebi ben wo sa moment na obetumi amaahye ohuna ha den na wanom enso betumi asustain wo kakra den na watu anamo akọ hospital Ewusia ahasia no monkoa na obenya sancheche we free of charge yes say stomach ulcer ohun say enema ekeka ne ho nipadua ni mu aisa obofunu aisa opesa wo fia na se fia ne ba na wape eye yankasa yenta odokunu bi na wayam ode sa ya fa si kire bi anka ho na wanom ne sa na obobo wi so ye de ode yo betimi bia ya mache ai babu pare ode hono okay ohuna ne mu na ye inso kakra na wanom anase kubensuo na wanom bi uwie ntena fie to na mobra 21st clinic kuma se ehwa overseas for radio nchen ho na ye wo bra na beja yaresa stomach ulcer ha dwen etete amanfo na eba de ya ne se enye de aye no nko ana ehon frama ne befa no hu ye no kurukura ne neti ana ne yira na obade a na asem na kwa jensem nti no doc ese ye pese ye hwe ekwan a ye fa so a ye besa kwan be ne ye befa so se bia ebia ye mesesie ya ye kasai kwan be ne ye befa so ye besa de free wo kola na se ye ntimi ntu ase ye kola ye betimi atu ase and into the 21st clinic ho ma say sa ya re o ba 21st clinic dia ye betreat ama bibia ye okay na mom so ba bia ya resa bia ben wo bia no tutumreka ekoho na kohwe se ebia ya re na ye osa na eha na ya rafoforo bi afin so hwewadua ne dia wudi ne nse nke betumi anka wosbia ni nuane a ehye na afin so aduane a ehye ma ye ni ehye pa nuane a ehye wo se ehye broso ya de bia ne ye bedi nuane a ehye wo se nse waduane na obedi always be an adwo aye ni nuane a ehye okay and just waduane a obedi de bia always be an adwo na bi eno no embo ni padua no okay di nuane a ehye de bia eno no ya de a eboaye na afi yenum nso was the moment na obanum nso so eboa eyi bacteria be free system no okay baby do I be nya brand ya ba be ka betimi a kire mu kakra ma bacteria se ben na woni padua ni mu a ye num nso ne betimi aboa yi wono mo de free ho good senia nyame eye ni padua no wa ye no kwan so no ko senia ni padua na ankasa no e konteni issue about 70%. About 70% of water within the system. Your cells and your tissues are nyankopon e dia my new organs no. Issue na form no. Pedia kwa hodo no nyina. Anti your mechanisms wo ho no my boy ho ban free yarewa hodo ho. E be say your skin. E be say say na nyina ye wo immune system yo e we ni pedia my boy ho ban. Anti the moment na obanum nsuo na eboa e ma unya sa ahoden no. Okay. Say na medical kan o minerals ahodo wo nsuo mu na nipa bebre nim fa so e wo nsuo so ntibinum time pensu alkaline kran so ya ebenya bi afrim e obenya sodium ebenya potassium ebenya magnesium ebenya sa nnuanunu we nyina wo nsuo mu the moment na wo nom no eboa e wo share we bacteria ecosystem especially no kidneys no because the kidneys na ya de bi e ho hia na no so na store waste in your after enema enye no e woni padua no tie fama na afi wadwun so agu e bi nso ho ma sane a efa onsuno no mu onsuno kese mu den na wakwa agana na wayi bi agu no nsuo dia na dia no dodo na na fa o kidneys ni mu ene o livers no then na apie afa odwun so twa no mu na wadwun so agu betimi atim fifre nso ayi bi afa eni padua ni mu achawane until the moment na won no nso bebre no edi yes eyisa bacteria bi no won ma free o system no okay na itufo sesiasi itufo se nka ebeya nka ode no nso adan so oba no nom drinks a hold on because the moment na on no so enso san wo how so e was independent na so okay enti yenum nso pi okay so ya de ebeboa ye independent ne mabi wo ho bi mo ebetimi de aka ho and the whole bi no say your environment ni especially say you so crash started to you need environment ni potamo no and opidification ti sen kebet mi cry bibia fa ho na omo ne wuram ne nso ano no kebet mi bibia ayamra bi cry bet mi abon ho ban say sa niam no bia nke beja ya nke beboaye ok na wo kan nso ano obi wo ekwan ho pe gata
na wakwa yesim anso na ya asem no data mo nso ya nso susan ya nso na twen asa akọbọ ye nso a eya na mpanyimfo ye ne krampo nso ga na bi wo krampo a treatment no kran hye dan koye be bi o tap no be hu se nso e ba no hye dan hye nkwa wo wa na ani agene ntie ne ma ne ne mu nti no ntie so bo ho ban free sa anema we nyina ho because your environment no kran me na ya na sani a kan ye ngata sa hodo ana enye obuko na obi eto kra eton niama ọtún aduane ọtún fruit no sanema and once na ya nso a mosisi so ya no anso na ebesi nuane so a edikwe edipedua mu nti environment ne de senke betumi edi ni a ke ebeboa na omo se na medical kan omo no pinkless bebre no ho benya so mbejai se go baby etechima o system na se wo hwe na emwa o de ko hospital ko doctor behwe na address so de be ma wo no watumi aboa ma onsoso wa ho wapomude na ohwe no nsaka entena fie enhyehyɛ embra ma ho se de mekɔ na se meto adure we a ebeboa m obi wo no otumi kɔ okodrak so okoto adure na wato pinkless ni be mienu onim se pinkless na wat mienu no ende ko ede se madwuma enti wonnom ne bebre sa na eno nsoso ede sa oho awodo we nyina ba nti o se ye boy ho ban efiri sa niam ahodo we ho na ebeboa en ama yetumi asustain enti sebia ekro ya tomo etwa na ebeka ho no se kro no nyankopon ya adom na doctor fon so boa na firi ho a kotwa na ebeka yefunu ni mu no eno so timi de wo how bi e de brain padua na na se yefunu no ebetumi de aba obi a wanya ulcer pen bia no isan ye prone to ulcer bio okay obi a wanya stomach ulcer bia no o ye prone no che se always bia no wan hwe yi wo ne ma bi wa akwanya bi sa wo so betimi aye wo sa ben se wo be se nya bi eno nti na se o hutowa doctors oba etutua on ne ma bebere se menni obi wo ho na so oba na e ka se ebia onom milk zan normal be ko ho nti se sa fa hyemo ho man se obi a maba ho menya osa maba doctor ho Dr. Simon Opoku ede be enuane sa ade be ade na se metwe me ho free ho a ebetimi aboa me ama stomach ulcer na free me so ebiti se spicy food bia de bia spices bia de ko enuane mu bia no se otwe ho free ho okay alcohol no alcohol so otwe ho free ho afi onom drinks ya e kan ho asem so se otwe ho free bo milk din na milk so otwe ho free adenti na wasa metwe me ho free milk ho because milk dey nim say etimi bo ani padua no doctor for kura sometimes omo shin kura say no na protein ni ade a evum na no odin denti na obinya stomach ulcer e wasa otwe ne ho de free milk because of content na evum ne ma hodo na evum na ya de normally na de milk no say no moment na onnom no it means ama wafu no bloated more ama wafu no esa kese ehye one me no say anga say ye ho adum so normally wo tai enum tea na say wo de milk bebre eguma etumi ama wonya this bloated stomach no antina normally ye advisable say wo betwe ho afri sa ne ma hodo we nyina ena omo di mako bebre especially obi o osa na odi mako pa no enya ma because sani amega yo mako pa na se wanya osa enya ma enti obi a wodi mako onya osa obetimi afasa mako die no so anya osa na eno no so trigger enka se ono eno betimi amana nya osa se unya ebetumi atrigger and the one year we na wudi makododo no okay ebetumi asan increase no okay antina oba ye ka kire o se saa nneoma we bia no menni na wo ya ebetumi increase o problem no ana se ne ko no ebe de ana ne acid content bia te se bia orange ana se fine anka na se abrobe anka na se abrobe eno eno so a eso otwe ho free because say wanya this ulcer no enti se no de se me fan se minyanya ulcer no de a anka ne abrobe me sori anopa betimi edi ana no ya what time bi acidic foods no eya na ye di a enti me nko ha ye ma sa stomach ulcer ya ye ka bi metena ye ni padua ni mu eno no ye betumi edi mom nanso so enye ni bebre senka ye betumi di anka ye mpe bibi ni wiansa okay anka ye betumi anka ye mpe bibi ni wi edi wi a na sani ye ka say sweet after food no na udidi wi a na nka wo twen kakra na wadi
fruit no biti sa anka na sa abrobe no kan so ya ade a ebeboa na mo fruit o yedi na no pa so de nka no de nka me my advice pa na se nka ye bitumi pa nka ni fruit anopa o sorry ya senka ye pani mu pa de nka fruit de nka yedi wi ansa na nka ye peduan fufuru bi edi apart from the acidic wines no senka bitumi pa de a nka ni fruit wi biti sa watermelon mango banana those things ni bia no senka betumi anka ye ni ntem sent ni say no digest ntem so digest ntem sa na eboa enma ni peduan nya nuanu nura hodo na enti senka ni papa mu pa de nka fruit ti say watermelon those things ndenka ni abra wadidi ayeche ko na wi wadidi awame awi na o me di fruit because ya ka say so didi wi a ope ade e de bi so ewa akire da bi na mum ka ni papa mu ne de nke ni na nopa anasi yedi eno no first at least by 30 minutes to 1 hour na digest area then wapo waduan ne ayo so wudi nanka wadi ato aso eno ne ya ade anka bebo ni peduan mo pa okay enti enche ye behwe na brebe mu ayakoye homa no so na me pese me bisa se ede na wo se me ye me hu se menya stomach ulcer good enti dia awo se oye ne se sana medical kan is o de tumrika bra 21st clinic okay to oba ye behwe ama ho ato yare ahodo ayabobobo so wo ha bia no 21st clinic yedi ho dwuma onsa yin so ayeka ho asem nso yedi ho dwuma ksepa enti eno oba ye behwe ama ho ato ana afi nso so sane yedi kan bobo ne ama ahodo bi so se otwetwe ho firi ho dia ensesa wo ye ni bia na so obo modin so obedi so yes anu nso so a entumi emma sa hawi ayeka ho asem yi emma nti sa nneema bia ya keka ho asem no bia no ade eho ehia kese se ebeba ho ban afri osa yare wa ho okay enti se doctor for boame na sebenya stomach ulcer wo mo etu ase de amamia how long does it take e be deep breath ante ben it me did 2 days 3 days 1 week 1 month and assessing ansa na wo mo etimi aboame metu ase e be depend the bacteria dodo na ewo o system no mo no na ebetumi eho se bia ebedimresi na normally no aya na ayaresa no yen shada mfa mre nto so okay depend obia ne the body system send ya is react towards treatment ade mo obi okay nti se bia me kwasha wo se bosome ba ko bosome mienu na se ho ntowa because doctor no wada da me ebi entesa ne mum ne se ye kase ye treating so a e treating no in such a way say ebekokora abra ensan emba bio na eno no ye say nema hodo bi wo ho no ma ya boss say ni no eno ntumi boa mo ema ayaresa no eba ntem nema hodo ya boss say me ni no eno ntumi boa mo ma ayaresa no ba ntem aha enti say wo ya asoden na o ka say o enya mehwe ebekumi a enkumi dia eno de no kran be ma ayaresa no emu atwen anti the best thing pa na say so wa hospital bi ni a cho say eni aduane we menni mako bebre eno mak anyway a eso udi so na nduro na yerba ma so bobo ho moden se obefa na ofa de ayaresa na wo hwe no nsa beka why ade ye de ba ko bi ba betwam wi a ye behwe se ebrebe mu a ya fa ye collect no na wonom so adwen so mu de aba na wo ka se ayaresa no ebe depend mo ewo bacteria zo do ye no ewo ni pedua ni mo se ba foforo no a bacteria ne ya na wo mo dodo ne se na sitie esene ni pedua ni mo so cha edi sen ya ansa na bia ba beka ho na ne ko no so kra na ye den de ama doctor for ni pedua na nkasa okay that's it nti the ten say senia me sha ase no me kan say mo wan ba o system no ma omo release more toxins okay omo ho ankasa no mo e release bebre omo yi omo ho ni bebre e wo bloodstream no mo e wo moja no mo okay and ene wonso no mo nti say moment no ma wura mu no de omo it was be an multiply omo wana se omo ye den aha omo wo bebre omo take yi se omo abagin say 9 months ne de wo on 7 months ne ad enti omo de no se na ya na obedi mu di na hia na don hwe say minute say ansa na watimi at least by 1 week there
no wa multiply bebre system no. Wow. But I'm one the moment now benya kwa especially so mutumi di wo kwamwa na wo mu pedua mu no. Ombo ho ba so mutumi di ni so nkunima. New system no. So mutumi di so nkunima di ya then the aka no bia so be release toxins and so be release on be multiply on be wo saa wo system no mu. And at least by 1 week 2 weeks in there no start nya symptoms na ye ka ho asem no. So H pylori no se mo hwe mu amuna ya na eja ba ya sabia mo hu omo suni no mo ban no se na ya na sitie omo tesen omo suni omo ban ne de ma de se kakape tatia ana se wo ana omo te se den ma yo mo ate sun ni sa ma mo sun bi no mi sa no nti omo de the moment na omo be wura mo de omo sun like na se ne omo hu su na no mo cause wo system nti omo ayo mo te sa kwan no enti se obi etie wo afutuo ben na ebe free doctor Simo Pokuho e de ama no e fastoma kosa afutuo amede be man ne se hwewadua ne di awudi wo environment no bo ho ban ye afenso so prescribe adrum ma wankasa ho ye na ya ankasa ye ko pharmacist kotonro no menye sa ma doctor prescribe ma twon free painkillers bebre ho na free twon so free smoking alcohol any nuane ahodo te se na yadi kan aka carbonated drinks ahodo no twon ho free sa na ma ahodo we nyina ho na se wo twon ho free ho dia sa yare o sa ye kan ho se mebi ma so timi ne me kunu ne da o na se H pylori e bia ba memu a metimi di assign no ana no de ya na enkomu ubetumi di assign no se ni amfiti assign me kan ne se kissing no fluid na free on nanum no ba no apart from kissing me ne kissing but me ne share eno betimi afa ho eno so betumi di aba because assign contract me transfer from one person to another. Why ase wo nyina because assign me kan no mutumi release toxin ba bia ni pedua na nkasa de as far as ero ba medua ni mo fatokro kitwa ni mbo ba ho go bia because idea to me transfer and I Arabia to me transfer from one person to another bia no root bia e won ni pedua ho bia no to me e ba ne sa and the Arabia they say nti e ka say always bia no bon ho ban friend yarwa ho do to me sign ho your communicable disease and your non-communicable disease. Sure. The communicable disease in the area into me and sign will be to say hepatitis B the best side. To say hypertension. Okay. Diabetes. Sanima will be stroke will be an idea a bit to me a free man. I had a bit to me a free more could be home. They won't be to say hepatitis B, HIV, and then we are who do piano. A bit to me, ama obianya, meningitis, and there Sintina ya non koranko da yo mo pane say into me sign tuberculosis. San yarwa who do be added to me free one person to another. It me free obi ho, e ko obi ho. Nto wasa no so etimi yan kwara. Betumi ya yan kwada no. Na emum omode ne de chances na ya na enhyeda enye Aisa, ni mo titulu pa ni mpanimfo no. Ozo nkwada de normally omo kura tumi edidi no ondo anytime bia no ofa bibia na ode ehye na nu. Nti omo de ne de aya na ehye nye better omo betumi anya especially nkwada from 12 years and above ni bia no omo betumi anya ulcer no bi. Ye nche ye kira kwan no tema ye be hu 21st clinic e wo hefa. Ewo Roman Catholic Church no tema senior edikan community one no omo asondan no ba ko pe Roman Catholic Church na asondan ne ba ko pe ene community one. Okay. Asondan kesi ye pa na chipe pacho for 21st branches in ngu nchema ye na chipe ena tama branch no yewo. Okay. But because you school Olams into normal na e bi mo hon ma na o ka say Olams na you school. Okay. And e won ha sorry. Roman Catholic Church na you school and e won ha sorry. Until Olams na ye Roman school no na asole ni din no. Okay. And this all kinds of obesi Olams there do basic school so they just on 90 and so just sign for another car. Okay. The best thing is they also asondan no. Okay. Roman Catholic Church asondan no. Zenith Bank hona anase SCC terminal hona judo na bisa so pe Roman Catholic Church na ebechiro na waba na ya hwew ama ho ato afi so ye kaso anso so kaso any new ECG no na edi enimhwe na ye watakwa kuma aseso de ye wa hwa overseas afa radio nchen hona
Obuase, our council quarters, Court Junction, Sunyan's Regional Hospital, First Gate, and Insure anymore. And now, Ube baby ATM of Fidianis and Insure anymore. Boss, so see, or go swab town to Success FM and Chenwa, Brekum Yewo, Mango Ase, Chris FM on Chenwa. Obetimi when you actually more Takra Day, when Sabeka and Kranzan so ye chat quite ewo. Kofodia and so obehuye ena nkran dome heavy do ho no choba ho no enya ho na ayi ni wo no nkran dome de no ai so de on so le mu afa ya kwai wono so ho nti ye wo Ecobank Ecobank na ene nti kwan na Ecobank no nti kwan no ho ma ofasa kwan no so a the first minute ho na oba Dr. Sisters so obehwe kama ti so osa whatever Dr. Sisters so do me obehwe wa ma ho ato Castro nso na wo kaswa nti won so behwe wa ma so me hwe na ni menche obeba se hwidwabo so enso ye wo ho Radio Rainbow ho bisia onsa beka ye doc ye di si ase no enipa ba community bo be che mu na yetimi asori adwaso ana but I met you at my branch for branch for any atiefo omo ehwe ye nyina mesan achia me ma me madam bi on kranza bra ho na me papa nso ifa Joshua and my friend Steven Steven also watema and you also me chano kesepa ene me na for ni nyina omo enya bra omo hwe nyina my phone nyina my fan check sema penny party break say at one first clinic and for one media oye conferred by Dr. Blizzard Foster penny pa bia obi rade nkoso nsha no nya okese sansuna manager Daniel one so na 21st clinic o managing near money manager foreign so ye chia wo mu nyina doctor say what 21st clinic na adwuma phone nyina so no ye damo ase ye for da Ematha 1 TV MCR4 Sansuna Sompa TV MCR4 ko waje sempre ne dom na afei Sompa 93.1 Sompa 98.9 and Sompa 90.7 ye da mu nyina mo ase Azuka na afei Kelvin me be man say hu ni din me ba wa ba foforo kotofro beto nso mo ye da mu nyina mo ase rade enkoso anya mo kese abusia medidi wo hene irema me akua yebo asia ma ha na edisi na so no semu a ya twetwe ho nkomo nyina na se enkomo a ya twetwe fastoma kosa ho ene yade bi e wo so a wo pe ho semisemu nchekyeremu ene akwankyere bia no 21st clinic ye kan for the ama free 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 yada mo ase akramo don fone dom ye ni andasene ye besan ehia biem anso na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nko a wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye di wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic wo mu sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
This is 93.1 FM. This is 93.1 FM. Sompa FM. Sompa pretty oh oh oh. Sompa pretty oh. Sompa FM and TV and market yapa. Sompa dear sassy so and many Mini a catty, oh, some more, some yo. I would never my one yakapa. And was I see so. If you are some basum now, some ye dear, Fanny, I must say one some. Be so some ye, market yapo. And me, any dear, is some party. And market yapa, some party, as I see so, and many dear. Sompa FM, Sompa TV, market yapo, Sompa dear, M-I-N-G. Teaching what video to Sompa FM and TV, Nebema wedding dear, and Yakatiapa, Nebema wedding dear. Sabra boy mo dajini be natural so no dear when ya bemma when dear na ketia panso kamu e ma ketia pa our fidi ne to Sompa FM and TV why Yasim Sompa mani jeni akatia pana unu warada Sompa de asit name Emma akatia pa Ye no mai munsam akudi munsam yina ne kasebo Dijisam ni jasu sem yina Sompa de abama Sompa FM Emma Katiapa, Sompa TV, M-N-G, Sompa TV, M-N-G. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, Sompa TV. Hello, my name is Omani Odubachi, your man in the morning. Tune in to 93.1 Sompa FM. And one which are Sompa, Sompa, Sompa. Dear Waguano, and one which are Sompa, Sompa, Sompa. Sompanie, Enyumanie, Sompanie, Cassia Bonnier, Sompanie, or Sompapanie, Sompanie, Radionie, Yabo, Yaba, Sompa, 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 Sompa. Sompa FM. Show when you're young, show.
Sompa FM. I don't deserve the love that you shared for me. Hey, Nana won't be pinting a wood and a sanku. Won't go to Naya in the sunko. I you gonna fat out. Masida so resata. I said, oh, I said, I said, oh, I said, I would magic quapa. And I will bring to you the sacrifice of praise. Only you deserve it all. Hey. Yeah, now I see, yeah, you are your effort. I can't was through. Yeah, now I see, yeah, you are your I can't was through. Sompa FM. Shata the pa. Okay. Yabeka wasem. Sompa TV. Nasawa shebiswa enosusu yaka wasem fampaibo. Sufra winyabie. Sompa TV. Frano somrebu. Say nyame pa. Yenya yetie Sompa. Yabiebe ye. Sufra winyabie. Say amwa. Say nyame pa. Yabiebe ye. Abusiafo ebre no ayebre de Sompa TV. Sompa. Yenya yetie Sompa. Sompa FM. Sompa. Playing only the best music in the world. This is Sompa. Sompa FM.
Tunisawa ni bremo, tuminina wa berase. Yesu mawa brambo imwa, nyama nina beye. Onyamini mdie ya minti, obeye nini na mame. Nyama yadi wa mabrase, hey nina refri ho. Onyamini mdie ya minti, obeye nini na mame. Nyama yadi wa mabrase, hey nina refri ho. Tie Sompa, tie wabuo no eno na witwa Sompa, Sompa, Sompa. Sompa FM. Fareni na senimu, obesisa o sebire, wabrabanya sare biemdao. Seniemu no manono, dansu odidida, o sompo chawanana. Sompa FM. Fawa modern bro. Na yemfa nyawa jume. Erade my modern. Betum ye wa jume. The bedo, the besumu. Ye juma suwa. Acha wudi no. Yeah. Ore bedo, the besumu. Abeya juma suwa. Acha wudi no. Fawa modern bro. Na yemfa nyawa jume. Erade my modern. The betum ye wa jume. The bedo, the besumu. Ye juma suwa. Acha wudi no. Ore bedo, the besumu. Abeya juma suwa. Acha wudi no. My melody, them honam adinina. Ayo ramen and juma. I'm a man in San Shira. Self me, Abibiara. You do no Sunday. I don't know more. I don't Shira ever do. Yeah, Juma melody white. And my honam adinina. Ayo ramen and juma. I'm a man in San Shira. Self me, Abibiara. You do oh Sunday. I don't know what I don't Shira ever do. Sompa FM. Yaba, Sompa 93.1. Hello, my name is Omani Oduwachi, your man in the morning. Tune in to 93.1 FM. My melody, them honam adinina. Ayo ramen and juma. I'm a man in San Shira. Self me, Abibiara. You do oh Sunday. I don't know more. I don't Shira ever do. Yeah, Juma melody white. Then my honam adinina. Ayo ramen and juma. Sompa FM. I'm a man in San Shira. Self me, Abibiara. You do oh Sunday. I don't know what I don't Shira ever do. Sompa FM. Oh,
Sompa